Ka jingbom tre shu jong ka kunhun yele kai ka Peerless SC na Kolkata banwan penkut ya ka jingi kun semi final second leg persya ya ka Riboy United kala penlong ya ka Riboy United ban yo rung bek sya ka final jong ka Lempung Invitation Knockout Football Tournament balapan ya ka New Nongstoin Sport Social and Cultural Club. Kumta hadin ka jingkan randin no ka Peerless SC na ka te ka Lumpung ka New Nongstoin Sport Social and Cultural Club kala rai ban penya kun bek ya ka final ka banlong ha padang ka Riboy United persya ya ka Blue Bombers. Bat ka jingi kun ya final kan long ka arpun riu terik mentau benai ya yong. Kumta nak liang jong ka New Nongstoin Sport Social and Cultural Club ka pen bena. Bahkan om don shu ka jingi lek kai jong ka semi final second leg ka banlong ha ka a terik uya yong. Henry ka jingi lek kai on ra bek cha ka arpun riu terik uya yong ka bedai ka final ha bedeng ka Riboy United persya ka Blue Bombers. Na ka benta ka jingi lek kai final ka ba kedai ka ne ka tournament invitation knockout football tournament Arhajar Pelai Arhajar Absau hang ne apo madan New Nongstoin ngin penlang no ya ka final ha ka arpun riu terik jong mentau benai April Arhajar Arpusau ka jingi le kai final kan long no ha pedeng ka Riboy United FC nang thina po Riboy District kan yakun persya ya ka Blue Bombers nang te na po nang ba Shalom kapor kan long ha kapor RBJPM no kai sngi te kumbat sipit kan mau ba kine bro artli ki club kila long ki bala penkre bahaya la ki jong players ban hier madan ha ka arpun riu terik April Arhajar Absau nak benta bani kun final hap deng ka Riboy persya ya ka Blue Bombers dei kabai tiket kan long be sispa sampau tingka kumba nila penbena na kapor kapor kan sedang ke jinglengo na ka liang jongpi ki pai ba balai ngin penle shu ya ka second leg semi final hapde ka Riboy persya ya ka Peerless na po nong ba Kolkata tinggal de penbek ba na ka liang jong ka Peerless Kolkata kala ai de kishti ba kamla shu bani simenta ya ka semi final second leg na gidau bomla ker jongka tingiru ngila priang ya ka ne ka jingkerpat jong ka Peerless baka maksyu bani simenta bat ha katai ka artarik jong banai April om don semi final shoot ngila persange ya ka semi final te ngin shu ai no da ka walkover na ka benta ka Peerless te ngila rai ban ai jobbek ya ka Riboy United ka ban select sya ka final te na kaliang jungi ka New Nongstoin Sport Social and Cultural Club ikot ni wer biang pi sachisin hakatai ka arpun riu terik na kabenta ka final hakatai ka arpun riu terik kebadan ka final ngi kinong penyat ngilayarai bat ngilabu ban penlong ya ka lucky draw kenang ban penme ya ka jinglut jingsep jong ka ka tournament te na kabenta ka lucky draw ka ban ka first prize kanong da ka Scorpio kebadang biang bat kebadang baha kebaar kanong lada pintre yang ketika Scorpio ngan ada ka pisa lailak tingka kabaar kanong silap tingka kabalai kanong arpo hajar tingka kabasa kanong shipo hajar tingka bat kabasan kanong san hajar tingka kabai tiket nak benta kala gidro kanong spa tingka tiket balada piket lightly on kenya kador san spa tingka ya tiket ngindi kelang sodong jong kene ka Thain Nongstoin bro kawai haman na kiyo tikitu ki bakwa sa Lekit haki station na ne haki yau jongpi nin selek lembaga jeng ai jingbet jong kiran ba shnam